Ghana de afia kam titiri e ya Asante mem Ghana ba ye Ghana ni na ye Asante amanfo no bi so atena hye egu sikagya kofi ho fi na ade achi a ya sa asole aba sikagya kofi ne so asase so e hye be pa dodo de wo ho krache wa ban me gumi me ho fi o mpanyimfo me gumi me ho fi ensa nsole ma me masase so e hye be pa ye de afiri so ye ma wo nkodu Ghana president for ministers for MPs yankwa Asantehene na hye ne yankwohwe ne nan ni empa ne kyɛw mmɔfra na omudidi akan Asantehene atama bi ka sikagya kofi no yɛmpa ni mfo ne hyɛhyɛ mo anhwɛ ne yi a de ebɛhye sukyɛ wei na ɛsan wei ne yɛma mpanyin ka ho Yobusia. Yare osem nenso. Sikadwa nchechire Asantema nyina re eni otwedi ampon nchechire Asantema nyina re na eja. Chese. Yare osem nenne. Unse yura ede ye message e by or the letter be to abontin ma say nka yi nyina anase Asantema cancel be hia menhia ene na me say ene ebo ano pattern na menhia ma which is when the king calls his people listen, his people respond. Me say na the video na da menhia na menhia ma ubia ba bitie nsema na esie ntia yura esama meeting no na yura de nsem ne tudwa e de nsem tudwa say ye nana Hemaa odaya wan sorry na watwa nananom anase okọ ne krechi okọ nananom ho na asemi betu odwa na o say ohia Asantema nyina no de te Asantema nim na afi so chechire mrene na yenko hwe kakra bi o menhia ye ba beto aso koto sini konso bema kidasehene na bugu Hemaa kidasehema pesa betu nanim yo so the other man said na Asantehene kotokonya brewa ya wada no na obudu ne die so no ma na bibia ewiemwa sebe ye ye ka sebe duma ne die obudie no aso so ko na mo to na no tie consider anim consider ya wada ewiadu mienu na mo nyina be transa Santeman anim ha ya ya translate di na wotweda na wo se bi o bia no ma na mo nyina so ate ti na nanum yesie no ya butu ko da sesi yes na utie no uhwe se ye nanu ya wada no na asem no isiye sem si no je se na ho dodo ne kakra na ho dodo ne kakra na je se na je se e wonsum na e wo se okọ nananom ho na asemi asi odi nchechimu bai e ka se na otwemienu anasa na ya wada idea ni mienu after consider ina na ya wada wi na wotwe ina oni Asantema nyina betena se ni edi na wotwe da no sei ina okan
ya wa de be na otwe Yo. Etie. ya wa de be na otwe na me asa na betra se edi na otwe da na ntutu bia wo ha ya ye Ana mo se de rase no. Se ba se yi. Consider the enim. Consider the yawada. Ewia do bienu ana mo nyina betra se santeman enim he ya. Ya translate na otwe da. Na wo se bi obi ana mo na mo nya so ate. Yes, so ye no hwehwehwe na yewura edi tu dwa no. Ti am sure say ye nyina ba bi hyiam e o menhia na eja. E die nana ne na otweda. Ye di na otweda se de be eja. Bibia ebe kama na. Say recently na helicopter ye crash e o dance important one no. Ebra no na ni che ye oboase. Na asemisi ayare o semi pa ma oman mu prophet ni ade na we na asem bi to dwa say prophet ba ko friend prophet roja de nsem bi to dwa say prophet no emomode so mekwa ko hu yewura ye Safo KANTANKA na apostle na ode nyoma bi ho no pese ode Ghana e ma ampa bi di video che say ye papa apostle so e kan say o say ode bibi gya oman no na we na amafo bi bre tia me na so comment section left right center say there be da obesre ye papa KANTANKA se bibi wo ho a mane mfenya politicians da esanse yewura na omanyi edan no yewura na bibi enti se obibi ofenya asanteman esanse omo na mfanya politics a mema ade no edimu nti ombesre se nkebe ya nka ye mfanya de inya esanse comment bebre na bae ibi na da menche ha wo hwe a whole lot of comments Chese ojine ho a whole lot comments be bre ne ba a obi e chese se obi bi ho no ma ye mfenja ye mfenja yewura ono pe ne betimi ahwe ama bibia akoso kama se de sesese na okan na msoke meni ahwefo ba dwene ho ahwe na esanse oso se na wadwen osu se KANTANKA obibi opese odi ja nkonfenja ye obibi opese odi ja nkonfenja yewura na oso ojina ho se esanse nsembe bri na ye Ghana fo susu se ensem bebre na Ghana fo eka omsi da bi da na ka ye obibi o na pese adi ja ade nti ye di koja politicians ade empowerment ya na what is happening no we shouldn't try this se bibi papa bi o ha ye wura KANTANKA pese odi ja e man try politicians da esan se ne sabesi fom e bi obi an sabesi fom sa na ensemi ekoba na so dwene ho se ebusia odwene ho se se yewura KANTANKA wo bibi opese odi ja onfenya politicians ana se na adwene ho na before that yentie ensem ayi papa KANTANKA nde ye reflect ye ho se de be ya obeka ensem na American intima Ghana mobo adentina empepi ukasa ukase Ghana mpanifo nko apostle Kojo Safo so ye uwani ali ma menka se mi chira me kura na me de ba betudwa waka me obi a wo access to papa ne mo me mpese me ko hu no minim kwan bi ase ali wo akwaji dai wo ali me kwaji tumi okotape no enya me kotape me kwa kwaji tumi ko ba bi papa ni nyini ko na nche rade beto ne nsa afre no enya se me hye nkom so be wu mu ntie ne mo antwema no ansi bone cause ba bi a wo nyini ko no sabe waye pani ebire bi obi a twa 10 years 15 years kra kan ho a sabe obeja ye mrante waye den ba ye nhwe ma woluma mfa ne ma nko ali woluma se onya me video a me ba me se de onyina de wo dem de shep ba bi asesama me na wo kwa jamate na wo konwam na ma hwe akire ali papa na rade ama no tumi me se eda rade beto ne nsa frɛ ye papa apostle Kojo Safo Ghana nyina begina din na nyankonton beto afa wiem frapoye akwakosia na afo bibia ntimi nsesan kom hye weda papa ni kura tumi we demi-god half spirit half woman sa apostle Kojo Safo Man or woman? What's a half spirit, half man? half man, sorry. Say apostle Kojo Safo aso obeka de Ghana nye ebema Ghana ye Ghana be ye from danom betie no ai ali mbaja say From Mako. me ntimi nkyere
Because this is not the first time I'll come in. Oh, my come more than 15 Papa times. no picture boy saw them. Once I post Kojo Safo, the picture of my saw them. Mean Kwana Nimu Damishiane da Bamashiane da. Uncle and the name da Wishian da Bamashiane da. Oh, yes, soon. Samo boamia. Mumwa mina mintiminya madia wa ha ansan mako. Yes. Na uja ese. Maybe biano ababe biano just a flash there. And ha. Samo boamia. Mumwa mina mintiminya madia wa ha ansan mako. Yes. Na uja ese. Maybe biano ababe biano just a flash there. And ha. Samo boamia. Mumwa mina mintiminya madia wa ha ansan mako. Yes. Yes. Say na Roger ekanye. Yes, so Osha ususu say onfenya politicians and say onfenya hwan because hard is this heart is say we dey adgebeja politicians insi so onbehwe so yipa da bida tinka manfo osre usu betimi de wadwen kira ba comment section wo say de be yeja nyina ye be bobu nsemi ho fa comment bra na ye be read na mi share comment section wo kan maka yes na ye hu de ye be esanse we de insi na konfo bi di nsem bi atodwa na konfo ne se atoronkyem a esisi nyina ye nsem a mo katia ye renti na ma atoronkyem se esisi na ye ntie se de konfo ne sika asem ntie ensem ya muhuni eyenketenkete afi na akehye besi efiri mire bi a baabi a Ghana ni na yekotena e de ball man ne ho po edan ne so paaye no efiri saada no e na fi ka Ghana no yempanimfo nka no kure empanimfo mu di oman ne so eye nipa fam enka no kure oman na tena se eyi shabura makwabena ne se onye mfa nkoya ha yiye no wokwa onfa nkoye Ghana de efia kam titiri asante mem Ghana be Ghana ni na asante amanfo num bi so atena se egu sikagya kofi ho fi na ade achi a ya sa asole aba sikagya kofi ne so asase so ehye be pa dodo de wo ho krache wa ban me gumi me ho fi o mpanyimfo me gumi me ho fi ensa nsole ma me masase so ehye be pa ye de afri so ye ma wo nkodu Ghana president for ministers for MPs yankwa Asantehene na ahye ne yankwo ne nan ni empane chawo mmofra na omudidi akan Asantehene atema bi kan sikagya kofi no yempanimfo ne hyashahye mo anhwe ne yi a de ebehye suchewe na esanwe ne empanyin ka ho yes so tie konfo ne so no masema o se atoronkyem we kureswa esanse asase na mo kasetia every time no mo supermoa na mo sorry na mo sepemoa na mo sorry esa kwa asase ne se mo kopemoa ichini kokwa yini ne ma nti atoronkyem we kureswa busu asemi se na afa no sei na odwene ho sei na odwene ho busu busu free na so kire wadwene na yenko ye ni moti ase na chese me kai wo se omoden na echefo adwen kire bra so efo adwen kire bra se de be ya bibia ebisimi ai kan why wada roma fo adwen kire bra na intiu da so hwemi makraw